Ee, Evar baş temaşevanên aziz îşev bernameya me li ser peymana Lozanê ye. Lozanê şi bi serê Kurdan de anî em ê di vê bernameyê de bi we re bin. Di bername me ya da sê axaftvanê me hêja hene. Em ê bi rêzê mafê axaftinê bidin axaftvanê xwe. Di serî de dixwazim giringiya ew ê bi temaşevanê me ezîz ra giringiya dîrokê û giringiya dersê ku mirov ji dîrokê digire pêşiyê bi çend peyva wiya ji we ra pêşkêş bikim. Filozofkî Alman dibêje milletekî ku 3000 sal rabirdiya xwe nizanbe ew millet wek rojane tu evekî wî namîne ji bo ew ê divê ji bo dersgirtinê divê ku her millet dîroka xwe bizanbe. Loma jî em îşev bi bernameya peymana Lozanê dixwazin di dîroka me da di dîroka Kurda da Lozanê çi bi serê Kurda da hanî em li ser wê em ê rawestin û piştê vê ew ê vê daxuyaniyê dixwazim pirsekî di serî da ji kek Murat Ciwan bikim. Di demek nêzik de bi heman babetê ve girêdayî Mamoste İsmail Beşikçi makalekî bi navê Kürt divê Kürt dîroka xwe binivîsînin. Ev makalê da Mamoste İsmail Beşikçi li ser zanyarî û dîroknasiya birêz Murat Ciwan evekî xweş tespîtkî xweş kiribû. Gotibû min Murat Ciwan di panelek li Bedlîsê da di wê panelê da ser tebliğa kek Murat serê tebliğa wê ev bû eger ku Kurda Gazi Yıldırım Yavuz Selim nekrana Yavuz Selim cesaret ji Kurdan negirtana nikar bû bi ser Şah İsmail da biçûna. Serê tebliğa wî ev bû û bi viyava girêdayî digo ku Murat Ciwan di warê dîroka Kurdî da tiştê balkêş, tiştê afrîner, tiştê ku bi rastî girêdayî bi belgava û hêjane pêşkêş dike. Kek Murat, ez dixwazim ji te bipirsim bi van daxuyanî û van têbiniyê Beşikçî mixwest ez bînim bîra te û ez te dipirsim yanî wek peymana ew ê peymana Lozanê di wê demê de Kurd yanî berî wê Kurd tu amadekariya Kurda hebû ku mafê xwe ji bo mafê xwe wek rêxistin wek yani millet bi rêxistin kirin di qadê civakî da çi kar kiribû milleta Kurd ku vê belaya Lozanê bi ser wî da nehatana. Tu amadekariya milleta Kurd hebû. Gelo ev tiştê bi serê peymana Lozanê bi serê milleta Kurd da hanî ma qey ev ê Kurda jî
کێمانی کوردا جی تنە بوو ئەتخوازم بڤیا شتە بپرسم و تو دەست پێ بکی شکەرەمە خوڕە تابی بەلکی نرخاندنێک بتەوای مەرل داویە بکە بەلکی باشتر بوونا لێ ینی bu Kurtiya ez bahsediyormuş bu em derbas. Pêvajoyê bibûre mi got pêvajoya Lozanê ku hêna dest pêka wê da. Yani Kurda çi hezirî dikirin? Belê, spas. Belê. Belê. Wekî em dizanin yani Lozan dewama qonaqekê ku yani şerê cîhanê rûda şerê cîhanê piştî ku xelas bû 1918 de gelek guhertin çêbûn di coğrafyaya Rojhilata navîn de hinek welata wenda kir hinek welat bi ser ketin di encama wê de jî tabi di navîna dema şer de peymana Sykes-Picot hebû ku em naxwazin ser vê bisekin ama hêzên wekî Rusya, Brîtanya, Fransayê İtalya'yı devletin mezin berê li gor xwe Rojhilata navîn di navbena xwe de parvekiribûn dixwastin di encama şer de li gorê parvekirînê bigîjin encaman peymaneka bidizî bû elbet heta dawiya şer gelek guhertin di rewşê de çêbû wek kesî nehat mesela em dizanin ku Rusya piştî şoreşa Bolşevîzmê ev peyman eşkere kir û Rusya ji şer vekişiya û bi vî awayî gelek tiştên bûyerên nû derketin ku rekabetek ya jî münafeseyek ket navbera devletên yani müttefikê hevdû jî em bêjin Brîtanya, Fransa, İtalya jî di encama şer de ew bi xwe jî ji hinek parvekirina memnûn neman û li gor wê siyasetên hinek nû peyda bûn em wya dûr û dirêj naçin ama piştî wê herkes dizane ku peymana Sêvrê hat darxistin û peymana Sêvrê encamda wê wextê bi hikûmeta İstanbolê hebû a Sultan yani a padîşahiyê hikûmeta İstanbolê ketibûyê fakat peymana Sêvrê peymanek wiha bû ku yani Tirka berê her tiştê yani kabul nekir ve encamê wê gelek nerazî bûn gelek devletên dinê jî hebûn yani bi encama nerazî bûn Fransa bawakî İtalya bawakî Yunanistan hebû ewan hinek tiştê din dixwastin em vê jî ez ya çünkü mesela me Lozanê naxwazim bi firehî têkevimê îja rewşa Kurda di vê prosesê de divê em hesab bikin yani berî şer Kurdistan du perçe bû yani beşek İran bû beşê dinê di nav hududê dewleta Osmanî de bû yani welatiyên dewletekê bûn ew dewleta ku ew tabî wê bûn welatî wê bûn ya jî em bêjin ketibû şer û di şer de têk çû yani mütareka Mondrosê de bê qeyd û şer teslîm bû çek danî îja yani li aliyekî em bêjin dewletek heye herçî têk çû be jî gelek Erdogan da kiribin jî hikûmetek berê li İstanbolê hebû dawiyê gelek hêzê wên orduya wê dîplomasiya wê îdareyeka wê bürokrasiya wê hebû ku yani mekanîzmayeka dewletê hebû vê mekanîzmaya dewletê îmkana dewletê ku dewleteka mezin bû berê dewleta digotin İmparatoriya Osmanî yani serokên İstanbolê û pişt re jî Mustafa Kemal û tevgera wî dewletek bürokrasiya dewletekê eskerê wê xeta telgrafê yani ew hemî hêzên ku ê aborî ê eskerî ê siyasî ê dîplomasî dibin destê wan de bû bikaranî li hemberî vê Kurd wekî welatî bûn yani eger ta dereceyekê rêxistinê wanê di dema Osmanî de yên berî şer çi hebin hebûn lê yani ji bo ku ew jî çûbûn di şer de çûbûn eskeriyê koçberiyê dest pê kirin bêjin gava Rusya hat heta jêr tevlî Ermeniya êrişê wan hatin Kurd koçber bûn bi çolak ketin ew jî ji aliyekî perîşaniyek mezin di Kurda de jî çêbû û di netîca şer de jî beşeka
ولاتی کردا لالی سوریه کد دست فرانسای بشک دنیجی العراق نها ام بیجن ولایت موصل دهات گوتن کو yani ولایت موصل ام کارن بیجن بکرتی وکی کردستان باشور یا نها yani وچه گوتن موصل کرکوک سلیمانی yani ev erdem Kurdistan başur kem zede navi ve metiqibun ica Kurdistan yani ve vakti hin de facto perçebu yani yek kısmek bu Türkiye rama kısmek bu Fransa ra kısmek ji dibin deste Britanya deme yani mezina Kurda u mezina devletin emperyal ye şer'iyes desketi u piştre mezina ku yani تفدرا مصطفى كمال بو امكانه همي بيروقراسيه بوان زانين خو امكانه خو يجي حكومه اسطنبول بري يعني دبي مره ندبر هاv يعني يك جي ملتك كو تابع دولتك او دولت gerek اساس خودي له دركبه ديناميزم او هزن و سردت خلي دولت ام بيجن هزن دولت لي خاين دركبن برجواندي وان لبر چاف نايگرتن لوماج yani tevgara Kurda bir vakit tevgara ka sivil ya ku ne urdiyawan hebun ne ekonomiye kawana khurt ne çekinwani khurt ne rexistinin khurt yani welati لوماج yani eri nezanin jihe u mesela civaki aşirti am bejin tişmişti vahaji hana ama dibe mera tücari yani Mustafa Kemal tevgara Mustafa Kemal ya tevgara Kurda يجي الباشور الشيخ محمود بارزنجي تفقرين الدنيا اگر ام بيجن مثلا الباشور الهمبري فرنسا يكو العرفه العنتابه هزين كردا الهمبري داغر كريه شركه من ندبر هذه يعني يجي تفقرا سيفيل يا ميليسا بو يجي يا يعني دستهلات دارن دولتك بهمي امكانيه دولته افشار ذكرن وبشترجي او دستهلاتين دولته همبری وی وان ولاتین خو yani yen Kurd hain derketin. Çünkü beri gava Osmani tekçun u Britanya'ya hat İstanbul dagir kir parlament meclisa Osmani ya heri davi ku Britanya'ya bir yer da ku fesih bike beri ku be fesih kirin parlamenterin meclisa İstanbul'e son da kvarın digotin misak-ı milli duve son de emkarın bejin ku بخواز هدف او بوكو او عرد كردا و تركايا سون دهات بو خوارن كو يعني دفجه نه بردان بي رزگار کرن و كردا لسر في اساسي خواد سبارت يعني ام بيجي پیمانك دوتن هبه بي عرد كردا و تركا بهفره بي خلاص کرن يعني عرب çünkü tevgara wana hebu dخواستن جدا بون ايجا يعني دبي evde tabi Kurd gelek betakat bun وقava tevgara bejin Anadolu'yu despekir yani jaliye ke de dibin yani disara hoş dikirin digotin bra yani Kurd bimera biminin ama dibini reji tevgara Mustafa Kemal jibu Kurd biseri xwe nebin rexistin ne gijin hebdu ne bin xwedan alavên têkoşînê yên maddi manevi çiş destevan hat dikir yani çiş destevan hat digo bikin ji bu Kurd bi serê xwe rêk nekevin û bi serê xwe têkoşînekê xibatekê dest pê nekin yani tirsa wanî herî esasî ew bû ku Kurd bi serê xwe tevgera wan hebe serê wan hebe lê wan dixwest Kurd laşê Kurda bi wan rebe ama seriyekî Kurda tune be serê wan serê Kurda dibin çengê wan de be şertê wiha de tabî Kurd bê imkan bûn merivkare bêje ku yani ew bersiva ku lazim bû bidana ji bo karbin xwe خلاص بكن جبو كاربن او جي مافكي بدست خستن مخابن نكاربن بدست خن بله بله مالتا ناجي اتخازم بيراكك عثمان بينم كو دما سلطان داوين اي عثمانية مصطفى كمال پیوردار كر گوهره واي ارتشا تركا روشهلات هنا سازكريت هره وك مفتش لي وك مروي سلطان بري خدا روشهلات و دما كهات ناف كردا يعني مصطفى كمال دما هات ناف كردا قرآن پیروز دا سرسری خو و گو خلیفه يعني سلطان عثماني
خلیفه و او دست دای سری دولت دروا بریتانیا دست دای سر استانبول خلیفتیا مداره گلی کرده ام برای هف بسلمانن ورن ام به هف را خلیفه و ام بیشن امت عثمانی یعنی و دمه ترکیتی اوی بناو ترکیتی نبو بناو امت عثمانی یعنی بناو مسلمان حتی گرد کرد یعنی قرآن دا سر خو دهاتش بوی سلطان وی وظیفه دار کرد گوهره گلو کنگی مصطفی کمال devj ew berda Osmanî weka dewleta Osmanî na lê weka nûnerê Tirka dest bi vê karê kir. Mustafa Kemal. Qanaata min wisa ki Mustafa Kemal roja evvel dest bi vê hat Anadolu'ya ji Samsunê ve deme da di serê wî da dijî gerçi ve deme hem müfettişê xalife bû, müfettişê padişah bû, hem jî yaverê padişah bû. Yani girêdayî wî bû û bi emr û fersenda wî hat Samsunê lê di serê wî da baveriya min ev e ki ji Osmaniyan biqetin li Anadolu'yê coğrafya Anadolu'ya da devletekî Türkan ava bikin. Va ne proje bu? Va proje İttihat Terakkiye bu. Le İttihat Terakki şerda tek ve çun cimervici proje wan evik ne bu? Serê xwe negirt le kadroyun İttihat Terakkiye em bibêjin kadroyun duyemîn işte Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, u evedin Cavit Begu, Zlamendin ser ve proje nühü va evik çekirin. Politika ki nühü anin evki. Mustafa Kemal vakta hat Samsun'e beri tef Pontusan gengeşi derxist û ev Pontusek hinek mane ev ji holê rakirin lêyê duyemîn vegeriya Kurdan kîja Kurdan Mustafa Kemal tu caran ev Kurdek bi rêxistinî siyaset dikin tev wan têkilî daneyniye û dijî wan bîye. Mesela li Samsunê valiye Xarpıtê ra telgraf dişîne telgrafa xwe da usta dibe ev rêxistinê yani behsa Kurdistan Teali Cemiyetiye dike Dersim da cî girtine faaliyetê wan bidin sıknandin. Kurdeyatî bira geş nebe. Na kivşeki Mustafa Kemal dijî hemû Kurdan naxwaze bigire hemberê xwe lê dijî Kurdên rêxistinîne. Li Havzayda tev nûnerên devleta Osmaniyan û bi xwe wexta rûdinin madda çaran evik dike wa Havza beyannamesiye da Kurdan ra derikî vedike. Hakkî nade le derikî vedike. Ev ji Kurdên rêxistinî û bê rêxistinî ra çav qirpandine. Evet. Jwara çav dike dibe ez bara. Ere çav dike hemberê wî di jiyanê da tuneye. Belê. Duratên Kongra Erzurumê, Asivasê mesela ban kê dike Kongres Erzurumê da ban Hacı Musa Bek dike. Ban evkê nake, ban Yusuf Ziya nake, ban Halit Begir Cibri nake.
Anji ban Seyyid Abdülkadir Uvan nake. Yani ev Kurdin bir rehistini tim juvan dur desekne. Evet hatine Erzurum'u yani Kongre Erzurum'u dahi Kürt beştar ne bu ne? Ne Hacı Musa Çiyevi ne ev tane emdizanın yekisi hev Kurdeyati pe raheye Yusuf Hüseyin abine ulaş. Bu yenuneri ve ev ki o hatası varsa Ankara'ya çüye. Le evi dinan ev ne beşler ne bu ne mesela evik Hacı Musa Bey nuneri evikiye Sivas'ya nakeve kongre Sivas'ı dura Mustafa Kemal tüm dur Roland lize. Yek Kurdan emçava bakın xevi bu xapinin ilk ji rast hemberi digre. Mesela emtin sala biştüye kan Mustafa Kemal hazırlık gidindi ki şu boy Kurdan juhu ne katine diye kanuni esası biştüye kan derdikine madde yazılarda otonomi heye. Ne tane Ciboy Kurdistan'ı, Ciboy tevi Türkiye otonomik ki datine jive otonomiye Kürt bıkar bana zedetir evktuğunca istifade dikirin. Le amrevi evkeci gerekki gine. Disa 3 salat kadar. Heri. 3 sal citamna. Mesela piştüğü emmeze dikin evki komutanı El Cezire ra tevgraf ettişine dölöderi idare ki evk çekin. İdare ki otonom çekindi ve otonom idare evk kavici madde vücudu ki gerek duru derece ev le emmeze dikin nakever rojevi. Nivisiye le nakever rojevi. Duvira evkte mesela de meclise da derhak evki Kürdistan'ı kanun eklerdi kebe yani gor belgeyi İngilizce kanun eklerdi kebe ve kanun eda gelek dişten balkeşene emmeze dikin ki evk van dışlarına eğer Mustafa Kemal kabul bıkırına gerek proje hoji dev verdana. Yani küf şeki Mustafa Kemal Kurdan dıkhaze bikehevi jiberçi jiber ki vakta nehey evikeda Eylül'da İzmir hat girtin jiboy Mustafa Kemal de nav betevi da bübe devletek. Hetanüye demi nav devleti tüne Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Nav-ı eve. Yani nav devleti tüne, nav devleti Türkiye Cumhuriyeti yani durate Türkiye tünehin. Türkiye tüne. Meclisi da parti tünün Rumeli ve Anadolu Hukuk Cemiyeti. Nav-ı grup hene. Küf şeki Mustafa Kemal pişti evki pişti ki İzmir girt devletin Avrupa'yı artık Mustafa Kemal muhatap kabul dikin. Yani muhatap İzmir'i ev ahur tamam kır. İzmir'e. Tabii. Eğer İzmir ne girtana Avrupa devletin Avrupa ev ne dikir muhatap. Bu muhatap de Ekim Kasım edacı. Çünkü bankırın gotu verin Lozan'da hem bağıfın. Maravava be ve eveki dani ve ki
دستپیکا ترکیتیا وی به ازمیره ام بیجن اوک بو ناجی از دخوازم پرسا خو جبرز دکتر بیار دوسکی بکم دکتر ون دزانن اف بنگها اوی بنگها پیمانا لوزانه بو من پر زو هاتی آویتنه یعنی 15-20 سال بره وک کک مراد جی و کک عثمان جی هنک اشارت کرن یعنی ev kitêbekî Mark Sykes ku winzanin kek Murad işaret kir Sykes-Picot peymankî veşarî di navbera dewletê ku li hember Osmanî serketin di şer da yek jê Brîtanya bû Fransa bû û ew bû lê ez mêze dikim ev kitêba dibe seyaheta şerqa Osmanî bi navê Darül İslam seyaheta Darül İslam'ı az dixwazim yani ji we bipirsim ev helwesta İngilîza min di wê pirtûkê de xwend ew Darül İslam pirtûkekî ku em bêjin mîmarê Sykes-Picot peymana veşarî Sykes-Picot Mark Sykes nivisandiye têda dibêje ku Türk yani ew nabe Türk lê em bêjin paşê wisa kirine ew dibe Osmanî jî weka me İngilîza Kurda dema şer dikin li hember hevdû ew nake müdaxele nake dixwaze Kurd li hev xin zayıf bibin ev di pirtûka xwe da dinivîsîne Mark Sykes dinivîsîne o dibe ku em karin pişta xwe bi ereba girêdin yanî wek van mandayê ereba ku çê dikin ya baweriya İngilîza bi ereba heye lê bi Kurda tin heye dibe dema em çawa wazîfekî em piçûk jî bidin Kurda ew ê hemen şoreş bikin ew ê Kurdistanê ji me bistînin ev tirsa İngilîza ji kutê gelo yani tiştê ku ez qal dikim di 1904 de hatiye nivîsandinê yani hêna peymana wana Sykes-Picot tune hêna ji xwe Sewr û Lozan tune ne di wê demê de vana Brîtanya pîlankî wisa dûr û dirêj kiriye 20 sal berê vê pîlanê dikin gelo win karin çi bibêjin ew qa pîlankî li hember Kurda çima İngilîza ew qa ji Kurda dûr bûne yani mebesta min win çawa dibînin ew qa çima İngilîza nexwestine tu tişkî bi Kurda mafê Kurda bêcî divî warê de dixwazim dîtina we bigirim. بله زۆر سپاس مامۆستا ئەحمەد من سڵاوت هەین بۆ هەردوو میوانین تێن بەڕێز جی پرۆستی مامۆستا ئەحمەد یعنی من ڕێزە هەی بۆ بچونت وە تایبەتی بچونەتە سەر ئینگلیزا و کابوچی دژمن کاری ئەوە کووردا پرۆستی ئینگلیز وەکو هەموو دەولەتی دنیایە یعنی ئەوەنە دفاعەوە جەمعیەتێکە خەیری نییە نینە ئینگلیز دەولەتێکە مەزنە مەسلحەتەوەیە هەی مصلحت ملت و هی و او دیف مصلحت خو حوالت و دشمنت و دیار بن نه سر اساس حوالینی اخلاقیات و پرنسیبا هر ده سالات میرگه کردی تایبتی چرخانوزده انگلیس وقتی زوزو کتینه ناف دولت عثمانیان دا یعنی کرد هات ناسین وکو آستنگک وکو زحمتیک برانبر انگلیزات منطقه دا هر سر وقت میرگه کردیس 119 دا و افتشتا گلک دیار بون میرگه ها سوران گلک دیار بون میرگه ها بوتانه و پشت اینگه بردوام جی کرد و ساعت ننیاسنش بر یک پراستی چین که جغرافیا کرده هندک مشکله بو ناحیه که دا کرد هندک نزدیکی روسیا بون يعني ناحية كلتوري بو ناحية جغرافي بو بلكو عندك ناحية ديجي بون جريداي بون مثلا ازدياتي كردينية هايباتي با كردستانه ناحية نقطة ديجي كو انجليز بو چي او كردا بون براستي چين كو انجليزا بشكل گرنگ بو پلانا محمود دوه كو سيستم سنتراليزم
تطبیق کردن سیستم سنترالیزم چونکه مصلحت دولت انگلیس دو که دولت عثمانی بمینید دولت عثمانی نکرد دولت عثمانی قوت لبه دولت عثمانی امروی زیادتر لبه چونکه گلک خلق هبو اوایل تمایه دولت عثمانی ده هبو روس هبون هیزان تایبتی صدام کاترینا بوسری گلک ارتش عثمانیستان تایب او چاوی سر استانبول بو که جهه که گلک گرنگ بو انگلیزا مثلا فرانسی هبون هر چند حوالت انگلیزا اون بزدیس هر دکان چاوی وال میرات گلک زنگین دولت عثمانی هبو انگلیز بلکه قوت بون استانبول ویا استانبول یعنی بابل عالی چت بجنید ویا بابل عالی پتر میرگه کردی او دولت کنترل دولت ضعیف کرد کنترل دولت عثمانی ضعیف جید بو انگلیز مصلحت وانت هاته گرانتی کرن ترسیا کو کرد بچن پیمانت گل صفویا چکن گل روسا چکن ناحیه باکوری ناحیه باشوری روش حالات گل صفویا چکن ابا بر هند انگلیزا کرد وکو آستانگک وکو اوک بخو دست نشان کردن و پراستیجی مسئله شرقی دا شرق مسئله سه چی بینه ایسترن کوشن گلکا دیاره که انگلیس پراستیجیش هر چرخه نوزده هرش لایر هنری لایر او بحث بدرخانید کردن بدرخان پاشای مزند کرد و بوسری حتی مجرسونی وانجی بحث کردن کرد وکو تهدید اکثر او انگلیزا سر مصلحت انگلیزت منطقه داد دست نشان کردن بس و خوب کرد کساتی کاملت بالعکس مثلا مجرسون گلک یعنی داخبار کردا مدحت کردات کرد او کردات کرد وکو کس وکی شخص کیف کردا هاتی بس وکو دولت کرد وکی اوکی تهدید بهاتین یاسینوجی بس 1918 حتی 1922 دو رأی هبون نسبت کردا دو رأی چه بون نسبت کردا او هر دو رأیجی هر دو کاجی گلک سنگین بون او بون یک رأی چرچل ونستون چرچل که وزیر کلونیال بو و هندک کسی توکی نویل و هندک دیپلماتت به چیکتر بون کن یان دولتک یان گروپک دولتت کردی درست ببد هندک دیپلمات کارت به چیکتر جیشوان مثلا هنری دابز بو آرنولد ویلسون بون اوید هاتین عراق کد گنجی بون امریوا ناو برا 25 سالی حتی 32 سالی بو مزبیل بو هنری دوبز بو اوید دجیوید دشتی بون گوت نه انگلیس بيت بلانا خوب جهورن و انگلیس بيت پتر استثمارا وال بغداد بيت اكرن حتى وينستون چرچل قانع كره و کو بو انگلیس اداره باشتره کو دو بیرت نفتر کفنا نافو اداره او بیره نفتر کرکوک بیرادی نفتر بصره اول سال 21 چرچل خوشی پنده ها در قناعت بون چه کرنه و هکر و کو انگلیس سایکس بیکو خوب بالعکس سایکس بیکو تطبیق کرد با مگلک باش بچین که ناف سایکس بیکو دا ولایت ها مثل گر و جاوای کردستان همین یک پارچه بو هندزانن یعنی یک پارچه بو و فرانسا گلک باشتر بو اوتر بوش انگلیزا پراستی تجربه کرده باشتر بوش گل فرانسیاش انگلیزا بر هندت بیجم دو مجارت هندک جدانه و دو تشتا پراستی پروژه انگلیزا گوهارتن نسبت کردستان سیاست انگلیزا پتر کره سیاست دشمن کارانه یک مصطفی کمال سرکت ندوی و شکست یونانی و حوالت انگلیزا 19 حتی 19 مای 1919 حتی 1922 و نقطه دیجی راستی درست پروژوال عراقی و رایا خو گوهارتن یکم جارد بیان عراق تنه دو ولایت بتن پشت اینگه گودی او هر دو ولایت نا این حمایت و زحمته وید چیا هبن وید او هبن و نفت جی در کد راستی و مسئله سنتی و شیعیتی وی وقتی جی که وی وقتی دیپلمات کاره که مزن نینر حکمت بریتانیا گوتنه هنری دابس وی بخوشید گودی در وقت اکیت مشکل شیعه مزن بتن چونکو نشیان چه شیعی ببینتن پوستکی وزاره او بدنوه حتی چون کسکش در و عراق اینان که ملک عراقه
گوت کرد دوی توازن شیعه و سنه جی بلنسا شیعتی و سنتی درست کن و کرد دیسا چیایت و جغرافیا و دیشن حمایت که او ترکن بو کردستانش برهنده به براستی پتر جاوه که ریالیستیک و براکماتی تر هکه بخده مسئله انگلیزا وقتی بیشن نه مسئله حش کردانه کریه بلکه کامنتت و ملت همین پوزیتیو سر کردا مثلا اگجارت پوزیتیو سر کردا لورد کرزن نقاشت لوزانه دا وقت بحث کن گلک اوا کردات کرد بیشت اف ملته که نوکی ترکانه جنوا سفورن يعني اوي نادانن مثلا تعاملات قال ازديا او مسيحيا جدايا مثلا مجرسوم خوب ویز گرامر زمان کردی بسورانی دانا یکم روزنامه کردی بسورانی مجرسونی دانا مثلا او پرتوکاوی او in discuss کردستان او 1904 شاشه او کری او خود چیکو به حاکم سلیمانی درد خد کرد ملت که گلک پیشکتی ترش خره گرنگتر او وقت اداره انگلیز البغداد درست بتن راپورت شنینرات یواز سلیمانی چتن بو بغداد بیشن کرد شعبه که بو ادارت گلک پیشکتی تر و حاضر اداره خو هبتش عربا و کامنت اکادیب بله کامنت اکادیب خوب خوشی ونستون چرچل کت 1920 دال نیسان 1920 القاهره دبیجت وقت مزبل و برسی کوکس فریق عراق سیاست انگلیزا بیجن لازمه کرد گل عراق بن چرچل بیجت هن تعامل عربانو زانن از زانم عرب وقت قوت که دیوی ملتیش ناف بن هو صاد بیجتن بس وکی ببوره بس از دوی جمله بکم ببوره بس بالضبط وکی 2017 رفراندوم 2017 هندزان جونسون بوریس جونسون هرود هات حولیره هرود یعنی چند جاره هات حولیره او کرن بس دیسا مصلحت کرده چجارا تاریخ دانه گه کتیت گل مصلحت انگلیزا مثلا مصلحت وی دولت او هندزان نه بس انگلیس بلکو فرانسی بلکو روس بلکو امریکی یعنی وقت تو نشی کو بزانی که ده چه استفادهش تکن او تو ده چه توشی زانی و تعاملاوی که وکی ترکا زانی وکی مصطفی کمال زانی دیسا خسارت دش همی اوی در کوینه و از بجم او 1923 چه بوی گلک وی بو او وکی وی بو او 2014 حدا 2017 درست بوه و کرد اکترک بود شرک کرد او کرد 18 جیدا 14 حتی 18 1914 حتی 18 دیسا 2014 حتی 17 بس نینر نه لوزانه هبود نه کنگره دولتی یه داعش هبو او حتی هجی یه بردوام ببورن هکم اندرش کرد مالا وافا يعني ما بس تامرجي شخو او بو كدما وان مصلحت خود كردادا نديتن لو مال هم بردركتن وجي وي اوي زلال كر مالا وافا به كيك مراد از دخوازم نها فرصة خو ايدي يعني هنكي دها سبيسيفيك بكم تدي مگويا هلوسا كردان دخوازم ويا ببجم بریا لوزانه و زانن سور پیمانا سوری ہے کیک مراد پیمانا سوری دا پرانیا کردستان آخا کردستان سوری پیشکش ارمنا دکن یعنی وکا ارمنستان حتی یعنی ولایت سته کشش ولایت کردستان رسما تسلیم ارمنا دکن لی جیکی پچوک جی کردارا یعنی وک مثلا ده سینور روشهلات و باشور و باکور کدگیجه هفدو ویسه گوشه دا جیکی پچوک بناوه کردستانه جی کردارا دما که دیار دکن نونر کردا وی دمه بله نونر کردا
ew dibe yani ji Sewrê derdikeve dibe ev ya perçekirina dîsa axa Kurdan e Sewrê napejirîne û ji xwe di wê dema Osmaniyan da di evê da di dema ku hûn zanin Seyîd Ebdulkadir serokê ewka Meclisa Osmaniya ye ew jî di wê demê da êdî name ji Şerîf Paşa dişîne dibe em nikarin ji birayê xwe Nu können Sie widersprechen. ji birayê xwe Tirk naxwazin em biqetin di vî warê da yani ez dixwazim ya bipirsim gelo Kurda wî ciyê ku Sewrê ew kiribû yani wek dîplomasiya milletê dinê gelo Kurda nikaribû wê perçê ku ji wan re hatibû bi navê Kurdistanê hatibû dan di konjektora navletevî da navê wî Kurdistanê hatibû dayîn çima Kurd li wê derê xweyî derneketin û neçûn milleta xwe bi rê nexistin yani mebesta min ez dixwazim ku tu ji Sewrê hinekî binga Sewrê hinekî vekî Kurda yani qebûl nekir lê hema hindik be jî ji her sê perçê Rojhilat Başûr û Bakur karibûn dewletekî navê Kurdistanê ava bikirane meşrû bû nekirin gelo tu vê warê da çi dibêjî belê dengê ve bu bartım ne belê ez ê bêjim bes berî wê eger îzna we hebe dixwazim çend gotina ez jî li ser mesela rola Brîtaniya di wê prosesa ku kek Beyar û kek Osman behs kir piçekî ez cuda difikirim eger îzna we hebe çend gotina li ser wê bêjim û pişt re ew bikim heta kek Osman behsa wê kir ve behsa di ku yani piştî serkeftina tevgera Mustafa Kemal a İzmirê yani tevgera Anadolu'ya muhatap hat girtin me piçekî eveka min cuda heye wekî em zanin di destpêkê de gava piştî şerê cîhanê yani Anadolu'ya jî Osmanî gava îtirazî Sewrê dikin û em bêjin lihevkirin çê nabe û ew tiştên ku li Anadolu'ya dest pê dikin Brîtanî hikûmeta İstanbulê nas dikin yani tevgera Mustafa Kemal nas nakin Mustafa Kemal ne dilê wan e Mustafa Kemal û tevgera Mustafa Kemal tabii İttihat Terakî jî pêrene li alî Qafqasyayê re ser Qafqasyayê re bi Rûsar yani Bolşevîk Rusya Bolşevîk re di ittifaka de ne alîkariyê ji wan dîtin ew alîkarî jî esas yani lihevkirineke yani mesela tevgera Mustafa Kemal û orduya Kazım Karabekirya Osmaniya belê dengê bawer dikim deng problema dengê kek Murat çêbû hevalê hêla teknîkî da wê ew bibe ew çareser bibe ha deng hat belê keremke belê yani Azerbaycan û Ermenistan û Gürcistan li wê derê di destpêkê de yani hêzên em bêjin ne Bolşevîk wekî li Azerbaycanê li Ermenistanê taşnak û li Gürcistanê menşevîk û li Azerbaycan jî hikûmeteka a burjwazî heye navê wan navê partiya wan ana nat bîra min biborin مساوات باورت belki مساوات be yani İja Rus yani hükümeta Lenin Türk lev dikin ku dibêjin hûn van her sê dewleta alîkarî bikin ku em Bolşevîk têxin destê xwe li hemberî wê jî em ê jî alîkariya we bidin li ser vê lihevkirinê yani ji alîkî de Bolşevîk ji alî dinê jî hêzên Osmanî van her sê dewleta tînin noktek warê ku li Azerbaycanê jî li Ermenistanê û Gürcistanê jî ew hikûmet dikevin
و بولشویک تین سر حکم نه اف دوی ام بر چاو بکن دو قوناغ یعنی بری هاتنا بولشویک آقاف کاسه و پشتی وی ایجا الگوروی ادخوازم تشتکی بیجم دوی ام رولا بریتانیا و منافسه رقابتا نوبرا بریتانیا و روسیایی دوی قوناغی ده و پشت دناسکرنا مخاطب گرتنا مصطفى کمال ده و دو پیمان لوزانه ده البرچاو بگرن گاوا بولشویک نهاتنا قفقاسیایی او هر سی ولات قفقاسیا نگرتن سیاستا بریتانیا او بوکو بندك سدك لقفقاسيا لهمبري بولشويكا روسيا بقرا داو نكار من داك من ايران تركيا عراق او دبرين كو بترول ليبون لي بيشتي كو لقفقاسيا بولشويكاتن سرفان هرسي ولاتا او سدا كو بريطانيا دخواست بين دامزرين وبمشا او سد هلوشيا لهمبري وي سدار إيراني حكومتها إيراني وحكومتها أناضولي يا مصطفى كمال ما بباوريا من هي جوي وقت ده بريكو هي يعني يوناني بس يعني تيك بتشنو لهمبري يونانا بي بسركتن بريطانيا جوي نقطة بي خواست سدك لهمبري روسا بولشويزمي الأناضولي والإيراني تشيكا و دبني رد سرة إذا دست بكرن بحكومتها مصطفى كمال را بتفجرها مصطفى كمال را دست يعني لهفاتنا وتيكيليا او كرنكو او لهفاتنا وتيكيلي د انجام دا وربونكو بريطانيا دف حكومتها اسطنبول بردان جو بادشاه وخليفه پشترا دف جونا اليكاريا يونانا بردا پشترا دف دوزا ارمنيا بردا حتى د مساله ارمنيا دا پشتيكو ارمنستان سوفيتي كتبوا دست يعني بولشويكا بريطانيا بخوا اذا ندخوست كل آلي تركيا ارمنستانك اوتونوم جي چه ببه يعني بتمامي داخوازا ارمني تركيا حقك يبدا صد دفجه برداشت چونكي واندگو كو ارمنستانك چه بالفدري اتم چاويوان لآلي بولشويكا به او جي نلقل برجواندي بريطانيا بون بباوريا من زانين من اوكو يعني بكو هرتنا سياستا بريطانيا اكو دس بهفكاريه لقال حكومتها مصطفى كمال ودافش بشجريا شخو بريج كردا تجاري بشجريا كردا نكربو بريج نذكر لدفي داويه اذا دافش اسطنبول بردا دافش يونانا بردا ودافش ارمينيا بردا لسرفي پیمانا لوزانه لگوروان اساسا و دوان شرطا ده هاتا آماده کرن ادخوازم بالی بکشیم سروی یعنی او بو مخواست بیجم یادنه مثلا سوری يعني الثور قبا او بو يكجي مسألة كردا يعني كرد أمز الشريف باشا وكرد بإنساتيفا خوشون بأوي خوشون ولوي داري مسألة أساسي كردو أرمني كتن بازاركي وحكومتها عثماني كويشاغي يعني اسطنبول هيل سرنقابو بهمي باسكين خواه يعني قسم اناضولي جي قسم مصطفى كمال جي قسم دني جي هرشي همي اويكو هبون للدجبونكو يعني كرد لويدري بسري خواه للدرغي هيئة عثماني تمثيل ببن يعني سروكاتيا شريف باشا ده لو ما جي يعني قالك جرا تيكلي بكردين سروك عشيرين ينكو يعني نهشيار ونزارة دانين قوتن مكتوب تلغراف بوان دان شاندن كو يعني شريف باشا وهيتاوي كردا تمثيلناك وبيجن كو ترك ما تمثيل يعني عثماني ما تمثيل كن عثماني ابو قالك جرا حتى قوا هيا سروك عشيران مزني كردستان تنبوجي بي هايوان اوان بخوا سخته امزا ومهر توب تكرن دبرن جام تلغرافي او تلغراف شاندن جي سيورير تاني ام دنرن في وقت ده في داويه دركتكو يعني لسر ام بيجم مثلا علي شير وسيد رضا درسمي كو تكليوان بجمعيه كردار هبو
اوان دو مکتوب شاندن دوان هر دو مکتوب خود جی ام دبینین کو او دبیجن کو کرد یعنی ترک عثمانی و سختکاری دکن نکو یعنی تمثیل کردا دکن گلک جرا به هایا کردا ام بیجن به داخوازا به اراده کردا افتگراف تشاندن و او دست نشان دکن بکرتی از بیجن کو دبیجن یعنی شریف پاشا تمثیل مدکه یعنی اف کردی کو اشیار او مکتوب درکت ودات اولوگانا وی داوی درخواست نظام اگر بالا بلکه به ترکیه که بیارون بلکه نه ما فرانسیا ویجه هیا لفرانسا یه هادیتن بله ایجا دوا عمل سوریه دنیرن یعنی سور حتی بجن 10-15-20 سال بره کردا گرینگ بو یعنی گاوا تفگرا کردا وکی ایرو لباشور لروجاوا نهات بو وی قوناغه ام بجن قوناغا کو اداره وان هنه تبي كو ام نرازينا بلكي نبدل ما نظام كيماسي انا اب مساله الدنيا لاما ايرو تيكوشينا كردا اني كل ور الباشور اوكا فدرها حكومتك دولتك فدرها حكومتها هي الروجافاجي تبي كيماسي خو اجا يعني بريوي تدي كرد يعني تاني العراقي تا درجه که بناوی کرد هاتن قبول کرن او جیل دورا سورا سلیمانی وان درا هنگ مافی کردا هاتبون داین دورا بریتانیا دا ما مستبیار هیچ اعتراضانه باورد کن پشتی کو یعنی انگلیس جوان درا وکشیان گلک مافی کو هبو جی جاردن جوان ستندن و دورا سدام دا امزانن چانی سری کردان وکی دن مثلا سوریه لترکیه کرد جی هاتن انکار کرن اسیمیلاسیون دست بکر یعنی کرد تند هاتن حساب کرن ایجاد قوناغا که کرد تند هاتن حساب کرن ده پیمانا سیوری قیمت کاوی هیا کو یعنی ناوی کردستانی هیا کرد وک خلقه کی هنه یعنی سدیست قبول نکر بیجی محتملیات که ده دبی اگر بی داخواست کرن دروژی پیشتا دورک اوکا بجو کتا جناب تا بحث کر از قناعتها من موصل دور ده تنبو يعني اوي موصل ندانا كردستاني يعني وي بريطانيا مثلا او در وي موصل نختانا محتملا اگر چه بو ناجي لآلي جزيري باشوري دياربكر باشوري دياربكر لوان دا ورا حكاري بلكي هنك تشيبونا لي او بخوجي يعني ارمينيا داكو يعني باجاري كردستاني دخواستن او هزن سركفتي براستی یعنی پیشگیری ارمنیا دکر پیشگیری کردان ندهات کرن لو ماجی جبو کو یعنی ارمنی قانع نه دلیوان راضی نبو لو ما او تکلی و نلهف کرنی نافبرا کردا و ارمنیا ده هلاوستی مان یعنی مثلا حدود دیار نبو گوتن دروژه پیشته ارمنی و کردنا خود حدود دیار بکن یعنی سور اگر مره بیجه سور باشه برا ارمنی بیجن یعنی اساس ما فكي اساسي جبو دولتا ارمينيا داني جبو ارمنستان داني وقالك دورين كرداجي شخوا دهات حساب تك من دستيوان شخوا جبروي زاني قالك رونا كبير ما حاجي قادري كوي او قالك رونا كبير ما يدني قالك عاجز بونكو يعني كردستان يدن ارمنستاني هل بس اكيد هي بله يعني كردي ما يدنيجي دورا ايكل وان حدود وان دربال قالك عاجزين نشاندان حتى جبوكو تدي بريوي ارمنيا هاتن سرغور كرن قتل عام ارمنيا تشيبو شردنا بنا كرد بري ارمنيا جي وقت روسا دا كرد كشتبون شردنا بنا كردا وارمنيا ذهبوا يعني روش هذا يعني كردا ارمني جبو خو تهديد ديتن وهلا كو عرض وان وباجار وان جي دخواستن تهديدك هي مستربو كود ترسيان بقوتا نافنتوي يعني ارمني وان درا وگرن وان عرداج كردا بستينن لو ما يعني كردش ديفلا كو خودي البيمانا سيفري دركن كو تركاجي عثمانياجي دغوت كو يعني في شرع مكشتي مصطفى كمال بخوجي دغو شرع اناضولي او شركو ام عرض خوش دست ارمنيا والروما خلاص كده يعني الشر نلهم بري انجليزا بو نلهم بري فرنساي بو نلهم بري روسا بو دغوت الشر شر هم بري ارمني بونا اناضوليه والروم بونا اناضوليه ام بكن شر كردا وتركايه يعني
کردایی تابی دشارکی بیچارتی به امکانیتیک و هذا قاوا alternatif دن البرچاف دگرتن طبعا او اخانتا کو تفجر انادولی سروکاتیا مصطفی کمال بو کردا کر یا جی او پیوندین خاینه کو هات بحث کرن کو دبنیره لدیجی برجواندی کردا نه دوستانه نه باواکی نه خیر خوازی داد کرن حیوان زیده جتونه بو او تشتی کل رسمی داد گوتن دکرن کرداجی خسپارت وی داریم مخابن لی یعنی د انجام د گاوا لوزان هات امضا کرن يعني دركات كو سيستما نتويجي لهمبري يعني اللي قال فان دولتها يعني اللي قال دولتها تركيا لا ايران مثلا العراق گاوا دغوتن كو يعني دكتور بيار باسكر دبي هناك يعني نونرين ياجي بربرسن ياجي مامورين بريطانيا يلي انتيوك نويل مثلا او براستيجي دوست كردابون دخواستن گوتن دورا کردایا کرد سوزن کرد کارنوی درکن کردستان اکثر بخوا به آوا کرن لی او برپرسین مثلا ایکل القاهره البغداد مثلا یکی وکا سور پرسی کوکس دگوت کو یعنی هجومرا دبیجن عراقی آوا بکه اگر از موصل وقت اینم کردستان اکثر بخوا او موصلا کو یعنی زراعتا خو با آوا خوی فراتی بوان چما بوان آوا عراق کا به موصل نکره بود دولت بجی يعني اگر هجومن خوازن از عراق آوا بکم دوی موصل سر عراق به يعني بريطانيا بخوجي تبلي برپرسي خوين اساسي وحكومتها خويا نافندي دار عراق بو كو موصل جي دبن دست عراق ده بمينه يعني هم جيران كردا شي سيستما نافنتوي بو يعني سيستما ديجي كردا بو ديجي كردا بو بله أنا كبيجم يعني تاريخا يعني هزن مزنية دنياي هبونا دستلداريا كردان للدفري قال لك جرى جيترسيانا يعني مثلا وقتها بدر خان بريوي ميركيين كردان برتر يعني جو عثمانيا جي برتر ببيشكرينو بزوردايا بريطانيا يا روسيا يا ايدني هاتنا هلوشانا چما بله بله خواستن لوی دوري دستلاتك هبه کو استقرار بینه آرامی بینه يعني قابا او بونا هناك داخوازي واني الدنيا هبون جبو ارمينيا سوريانيا ادني دخواستن دولت بين افاكرن اوان او هذي دكرن كنت قلت كرد تنبن كرد بحكم بن افتش كارن بيكرن دفر دجي عيني ديتن تي مشاندن بله مالوافا از ناجي شكيك عثمان دبرسن كيك عثمان ونزانن للوزانه دمكي دا اوا هفديتني لوزانه قطبون اسمتونن وگريا دناوانو بريطانيا اندا گلك وك كك مراد جنها گو گلك دانو سندني او هبون دانو سندني بازار کی پر توج هبو دناوا هر دو عاليا دا جبو لسر موصل كك مراد جيگو لسر موصل پر زيده شر بريطاني و مصطفى كمال چيبو اسمت جبوي كو يعني ايدي انجليزا اقناع بك دولتا مصطفى كمال و پیمانه امضا بك موصل الشعب درخص حتى وقت اسمت تيد مجلس دا يعني زيده لسر يعني نونري موصل تنن او دبن نونري كردا هيريش اسمت دكن تخايني تفروت تشا برايمه موصل برايمه كرده ما موصل تنبه كا دبه بوي هواي بسر ده چون لي دوي سردمه دا دناوا مصطفى كمالو اسمت تنني دا ام بيجن هفدي تنه چوا چيبون هف اقناع كرن وموصل دانه اوا لب دانا ويدا چقا كردا وكرن چقا ما في كردا يعني مثلا هم بريطانيا راوي شرط دانين كو و دستلات داريا كرد كو دابون اوي دابون شيخ محمود برزنجي ويجي بوي او كام بازار مصري دا د بازار كرنا سر موصل دا ببورن سر موصل دا ويجي جهولي
بشرط ویجی جولی را کرنی و پاش دا خستنا دیار کرنا سینورا بوان آوایا را علاقه دار yani bu kurti İsmet İnönü o Mustafa Kemal yani ve meclisa kuvan ava kirmiş bu deste van xort be belav kirin dve pevajoy da un jiboy ve pevajoy çed fikrin dve pevajoy nava Mustafa Kemal u İngiliza adama Lozan'ı. Ka ez de hevokan jiboy ev ki duxazım bebejim jiboy sevre sevre de mekanizma kusa çekirine ki Kurdistan çenebe. Bəli. Yani mekanizma çekirine mümkün ne ki yani bir kuvveta Kurdan ve demi mümkün ne Kurdistan ekçebe. Yeke le peviste İro, jibo İro zedetir peviste ki bina ve Kurdan u Kurdistan'ı de peymanek navnetevida hatiye diyar kırın. Ev gerek. Aslında hem ne karın bebejim peyman eşicik peyman çok aklı ben Bəli. Türkçe yani ama nebiye. Bəli. Na jiver ricin nebiye peymanji. Peyman çok aklı be peyman vaktak ev metnad meclisanda ya eğer kraliyete şahlığa çiyese dest helefdari dest kija kuru bedaye Ev kabul bite gerek. Bəli. Hindi be peyman. Projeye. Yani de le boy sevri boy Lozan'ı se konak edin hene. Em gerek bizanın ya yekemin evke Roma protokolüye. Protokola Roma ya diyorum Sykes-Picot'ye ya siyemin sevre duracı Lozan mesele hatiye girtin. Dibin se huşku yek bira. Bəli. Yani de var diplomasiye da usa degotin. Ev şey huşk vanane. Nahat sevre da Mustafa Kemal ya evet Türkiye avakırın devlet avakırın de tengasik gerek mezinde bu. Hem dema Osmaniyan parlamentoya Osmanlı yani meclisi mebusanı İstanbul'u hem ya Ankara son dek xuarın. Yani böyle sonda hududi deshelahtiya ku tespit kirin. Bir de gotin ki ev hündür bir hududa da ev arda ye Kurdu Türkan behevraya. Yani ye Kurdu Türkan behevraya vakta gotin evi ki da dvir da Mustafa Kemal Es-Samimi nabinim. Disan taktiksele. Sebebi viçiye sebebi vi ısrar nekirnedi Lozan'da. Jibo du sedaman ısrar nekirne yek ne hastane de Türkiye'de demografiya Kurdan zeydetir Türkan bebe. Yani demografiye da guhartırek çeyne be. Yediye mi? Bu relve deraj bu demografiya peybeki Mustafa Kemal le İzmit'e dema 1922 rojnamavan jed perse debe mesela Kurda çavaya mesela ki çavaya debe le tuci ki sinore Kurda tüneye her ci Kurdu Türka teve yani debe dema ko em sinore Kurda ev bikin diyar bikin ve goya mebesa Mustafa Kemal ev ku ci ki Kurdara demografya Kurda xort nebe yani durda ajiftara me beli
Beri. İca evi Mustafa Kemal cibervi pır ısrar nake. Sedeme diyemin İngiliz İsmet Paşa tehdit dikin. Ben eğer devce Musul'e bernedin em sevretinin rojevi. Vat tehdida ciyok digre. O İsmet Paşa cibervi dibe em tev hükümeti xu bişeğirin biştivi em cardım bicivin şehev dikkatin le de meclise da Nuner'in milletvekili Mebusen Kürt ser mesele Musul'e pişki disekinin. Em naha mezedikin hıjde vilayet ve vakti dibin sancak diye demede hıjde sancağı hene ev vilayeti şarkiyeti kabul kirin. O rastici ev hıjde sancakşi de hudude Kürdistan'e o bajarın Kürdistan'e. Divirda sedil çelu haft milletvekili yani mebus yani. Lejvan sedil çelu haft mebusan vakta meclis ve dibe demek kişi var meclisi de partitünün ve demi meclisi de dübendi çeydi ben. Gruba yekemini gruba duyemin dibe. Gruba duyemin Seroke Van Hüseyin Avni Ulaş'e. Buyurun. Gruba duyemin şeştü kesin. Meclise de gerekkimin. Jua şeştü kesa tene şazdek milletvekiliye Kürt. Yani milletvekili Kürdü ne Kürdü ne müjdi tanrı karın bebeği milletvekili Bajarı Kürdistan'ı hatine hel bijartın şazde kesin. Yani grubu Kürt de meclisi da tüneye. Bübe berdevoke Kürdan. Le mesela Musul'e da evik Hüseyin Avni Ulaş gelek haberdanen balkeşti ki de İsmet Paşa siyaset eden varı leşkeriye da bir cumhuriyetçi bir az bir hürmet ve gudari dikim de dar siyaset eden ne karet işte ki bağ verdi bir çık Musul cidesmedi çe Yusuf Ziya milletvekili Bitlice daha berferah haberdi de Musul eğer ve coğrafya bekatandın fena cesedi insanı çava böyle du parça ne kare biji Musul civi coğrafya bekatandın evk ne Anadolu ne Musul najid be hatta hevokuk evhad be ve öldürülmek istenen Kürdistan'dır. Yani de zapte meclise daha ne de duhazın ki Kürdistan'ı parça bikin. Hem dijivay derdi. Mebuse Kürdadı ben beli. Mebuse Kürdan Yusuf Ziya Bey'di bey. Beli. Mebuse ki Yusuf Ziya ve demi evi katiye da mezrandın. Azadi hatiye da mezrandın. Da azadiye da Merve Diyemine. Beli. Halit Begu Merve Diyemine. Beli. Beli. Ve demi ez baverim ki dijivay derketin gor siyaseta azadiyeye. Desmeda delil ettine. Ne tahmineyim? Malatava ez naji beli Malatava ez naji. Le işte kidim bibi. Beli kerem ki. Lozan'da
Musul'dan İngilizler بله çi dest xu xistin Türkan devletik dest xu دولت xistin. دست خستم بله بله Ha. ما va Devlet dest xu xistin de millet ne bu ve devleti milletek çekir. بله بله yani Her- Türk her ne deri- bu devleti Türk'a çekirin. Her deri millet devleti çedike Levan devlet çekir bir deste ve devleti milletek çekir. بله مالی آوا که جان از نها دکتر بایر پرسکی دکم دکتر جان تو دزانی مجارا منها دلسر موسل بربریا دولت مصطفى کمال و بریتانیا مجارا ما اوه از بپرانی تشتی واب من بیسیا لی وک دکومانتر هنا لی راسنات ما دفروتنا موسل بو بریتانیا دا وک مثلا زاراف دیالکتا سورانی مصطفى کمال جبوی کو کرمانجیا علی بهدینان پرورده نبه ویجی کریه ناوا وکا شرطه کی که به دیالکتا کرمانجی پرورده نهی کرنه جبر که پرانیا کردل باکوری ولید به کرمانجی زانن و بهدینان و باجار دردورا یعنی علی نزه باکور اوجی به کرمانجی دما که امبیجن پرورده زمان دوی واره دا گلو دکمانتی که هیه که جبوی سورانی یعنی مافی کردی پرورده کردی جی که بیدانه براب سورانی به اوجی وکا yani de mukabele Musul'e dana Britanya'da Britanya tişki vaha dokümanta da kabul kirnavi gelon le rasatın espir merak dikim yani nizanım çi bebeş بله گلک ممنون مامست احمد راستی بسیاره که گلک گرنگه بس مبخونیزی که 5000 دکومنت بریتانی ترجمه کردن ترانسلیت کردن نزدیکی چند سال سر کار کرد تشتی اگه هو سامنه دید یا براستی بس چیه های هنده نوتید های هنده کومنتید های یعنی بشکل که شوازه که نراسته و خوبت بشن مثلا یکش کومنتا هنری دوبس نینر بریتانیا البغدا کسا که بجی مگور که برت مگور که برت مگور که لوی دمی وی اکتبر 1922 آن نامک شاند و نامه دا گوتن وقتی ام مثلا کردا ام بحث حکم ذاتی نگین باشوری ام بحث زمانوانه نگین باشوری اول مصطفی یعنی ترکا پیش راست کردن و ده پیوندی آوان باشتر کرد و ده وکی بیجن هف دیتنین وان آسانی سانه تر لیکن وکی هم بحث حقوق کردان اکین هنری دوبس نقطه که دیجی که های کومنت که دیجی که های هر اغنی کسی بیجتن باشنینه یعنی کلتور مسئله کردی گلک بینه تشجیع کردن چونکو اوجی ده موقف بریتانیا زحمت کرد مفاوضات دادا بس من فید از بیجم که هر حاله که پیمان لوزنده موضوع کرده تنید ناف موضوع مثل دای هاتیت بحث کردن هیچ جهه که دینه هاته بحث کردن و او موضوع او کرداجی تنید گوده باشوری کرد یعنی وی وقتی جی یعنی نه بریتانیا نه کرده بخوشی راستی مطالبه کریه کل با کوریجی کردن هین اوه هین یعنی تن بحث کرده بو و تعریف ها کرداجی کرد باشوری بون و اینی وقتی جی داد مسئله ایتار میسل دا بو مثلا موسل دا بو نه مسئله که مستقل بو بس دیسا جابدان بو پسیاراته یعنی ناحیه که جیوه که مگود تزانی بلکو شوازه که نمباشر چینکو انگلیزا هم گرامر سورانی درست کرد گل توفیق وهبی و هم یکمی روزنامه سورانی و کردی هندزان نیامد جلالت بدرخان وان یا درست کری مقداد وان اوان انگلیز درست کری
و دیسا مدرسه وانجی انگلیز های درست کرین ادبیات گلک انگلیز ها تشجیع آوی کرد او زمان هاتی ناساندن و که زمان رسمی یکم جار با انگلیز ها ناس کرن یعنی بس کتب زانی او دولتن او کر تفکیرت کن و پلانتوا گلک دریجنت اون چرتنین همو تشتابن بیسن بس بلکو حسابك هو ساكر بيت كو ترك بتر او تركا كربت كو نترسنش مستقبلي كو تشين كو تركا هندزان توفيق رشد ارس آخرین کامنتاوی و کو مثلا مسل حل کردی 1925 گویی من ارد جی نوید من نفت جی نوید بس ام دترسین او کردش بندسته ما و نبن بن دولت که ضعیف و عراقه سالت بیت مشکلا با مدرس بکن وکی نه چه بوی هندزانن وی وقتی او کامنتاوی او انگلیس آجی پراستی هدی وکرن که کرد هم زمان و هم اوه و هم مثلا سرانتی نقطه کادیشی که راسته مثلا نه هم بهدینان منطقه بهدینان پراستی جی پارچک نبوش پروژه شیخ محمودی جی قد مطالبه لی نکر و دیسا او منطقه از بجن شکلکیان یدی سیاسی ها قوت بس نحیا کلتوری دیسا مارجنا بوتان و شمزینا نه یعنی نه سنترکه بو کلتور و زمان و اوی کردی بس تنه کمپوز یانجی بو سلای حرکه کردی یا به منطقه دا هی بلده بس مدبتن از کومنت که بکم سر او حوالت خوب راستی کردوی وقتی جی مع الاسف حتی بنهاجی یعنی کسی بلنگازن سیاست حتی نه باشه و نکریه هم مثلا لوزان هم مثلا سفرجی دا پراستی کردانت زانی انو زانم بلکو شریف پاشای خندان کسک بو کردینیاوی شکسرینه بزدی سات محوی کسایتیشی که دیار بوده دا چینک وقت هیوینه مای کردستانه او خوشی ایتی مای خود کشه این کردانه کرن حتی مری نظام قاهره یا ایتالیا یعنی کرد حتی نه مفهوم و تگهشت نکا گلگا کیر یا دولت بونه یا سیاست در نخستیه وی وقتی جی یعنی روزنامه جیانوه 1925 تشتاکیت نویسد بجتن بحث میتینکن مسلط کردن و شلوزان حتی مسلط بجتن یعنی ملت که حتی وکی یه بچیک وکی مسیحی وکی آشوری دنگ هبو و شر همی سر عرده کی بو نوی کردستان بس کردا چه دنگ نبو اون معقولی نه چه کردا مطالبه جی نکریه که دنگ هبتن مثلا لوزان و کشا مسلطه دی ساعت تشتاکی وقت ویجی پراستی دو ماهی جی چه بو وقت شهر داعش هندزان کنگران نفت نتوایی یا دولت بجدار دجی داعش دا نه روش آوات دا بو نه باشور نینرت دا بو هندک جاران عراق مهوانه گید برد گلو افده خوب بس گلک او نبو تأثیر اوی نبو و یعنی راستی جی مدبت بشم اگر کردا باش لوزان خواند با دا پتر کنترولا مستقبل خوب کن و تایبتی پیشیا رفراندوم نه جاره کدی وقتی که گلک زحمت و تجربه مصطفی کمالی بیشتر ما کردا حزب نبین کردا لیدر بین سر کردت بین کردا قاید بید میکروفون احمد نوکریه تمام میکروفون نوکریه میکروفون ما مستحمد تمام بله بابو بله ما از دخوازم یعنی به هواکته داوین دا تشکی گریدم هواکته داوین و گو مثلا کرد دیپلماسیا دنیای دا لواز دمینن لواز یعنی ضعیفن گلو یعنی بیان کی کارن و بکن یعنی اویاج چته بلا کو همو دنیا لهمبر کردای یا کرد بخو یعنی لهمبر هفدونه مینا کی بدم مثلا
لسر کرکوک دما صدام هلوشیا yani yine ki kerkuki kir kontrola xo lejboy ku pedeke ji neke hevparê xo teslîmê Amerîka kir mij doktor ki dihoki pirsî migo çima Kurda li hev nekir û kerkukê teslîmê Amerîka kirin bi hevra hevparî nekirin hevalê min doktor Emîn Abdikadir got heyra got Kurda li hev bikirin ana Kurdistana gewre ava kirbûn yani bi rastî jî yani di hevoka weya dawîn da tiştê wisa lewaziya wan çi tê lewazî çima Kurd dîplomasa dinya da lewazin يعني سیاست جی علمانک وکو فیزیک وکو ماث وکو ریاضیات و هر وقت که جی براستی جی مؤسسات خواهد های هوا بحث تجربه مصطفی کمالی کرد مصطفی کمالی دولت چکر بس مؤسسه جی چکرین دا ملت اکی چکر چینکو هندزان ترک نملت بون 1923 47 ملت اف جغرافیان هدا با اول ترکیه بس چی چکر منظومک چکر حلاندن معمل چکر کمالیزم درست کرد و ترک تاریخ کرومو درست کرد و ترک دل کرومو درست کرد و حالاندن و ملتک درست کردن سقط کردن خوک ید بجنا خو کرجی سقط کردن حتی في دقیقه بس مال باشوری افتشتانه کرد ما ملت هابو ما نیشن هابو ملت هابو يعني از بحث باشوری کم چونکو باشوری نشنالیزم کردی تجربه کردیش همیا پتر یا پیش کتی و دشمن ماجی ضعیف تر بو پراستی جی نه که ترکا بو دولت که عمره و هندزان سلجوقی و حتی نه 800 ساله ایرانی عمره و 5000 ساله عراق دولت نی نو نابت دولت چه جاراجی بس ما خلط کرد ما چه کرن ما فرق دولت و حزبه نکرد و نهجل چه جه دنیای حزب دولتانا چه کن مؤسسات دولت ها چه کن زانینگه دولت ها چه کن عقل دولت چت کرد زانینگه دولت چت کرد هندزانن بیروکراسی چت کرد نه کادرویت حزبا مشکل مزنا باشوری اوابو وکی هند بیجن گپ یعنی فجوه نزانم کردی چت بیجنه ناف برا بنیاتنانا دولت و بنیاتنانا امته بری 20 سالات چه ازدیک ندید بلکو بیشت اسنا کردم بس نکرد تو کم ازدیاد بینی ام کرد از بیشم کردم برای 50 سالات اگه با آشوریه که باشوری تو نکردی دایان خو کجت یان تا کجت نکه آشوری کردستان تو نشه بیشیه تو کردی قد تو نشه بیشیه تو کردی یعنی تجربه کردستان گلک بریوه بس حتی مثلا کرکوک خوب خوشی وکی دولت هبا وکی مؤسسه هبا وکی پیشمرگه یک با حزبی وانت کرد یعنی که حزبکه و از تأکیدم نه که با هر حزبک جی ویجی با حزب هنزان سر مصلحت اوی چید بدن دیسا از دیجاره کادی جی بیجم تجربت بیجده اما که جاره کادی راستی لازمه ام سر نیشن امت کرده شول که جاره کادی ام سروان تشتا شول که اوید کرده پتر جمارا مزدنا کرده گهین تا ایک گوشی نه حزبن کلتور موسیقی زمانه مثلا زانینگه هن تو چی انجئو نه بس صد حزب خلکینا گهینه حزب خلکی پتر جداد کن ایکو دو یعنی او از بیجم وقتی که زحمته بس هشتا فرصه مای کرد لازمه پراستی جاره کدی سروان تشتا پتر شول کنه و بزانن جهه که وکی دهو که مثلا ناچه بت حزب او بتن پتر لازمه مؤسسه دولت زانینگه بتن تبخوی هاتی زانینگه ها دو که یکش باشترین زانینگه هت عراق بود 2010 نه باشترین عراق بود نه چه اوادا نمایه مثلا دیسا مؤسسه ما دیجی هر عینی شکلی محتاج لیدرینه و محتاج وانتشتاینه اوید جمارش همی مسترا کرداد گهینه قوت باشوری هر میگاواش با کورید هات هر وقت ملا مصطفی حتی هش با کوری شروع آوایت هات بله و جاره که اوجی حزبانت کرد وکی مگوتی لیدریت کرد بله سپاس دکتر مالاتاوا
کک مراد از باور دکم به آوای ایدی ام تنین بر به پیمانا لوزانه yani hatta peymana lozane mafi kurda بدevki yani ne dokümanter ve jî hinek tişt hebûn lê piştê ku dewleta Tirka wek müessese Lozanê tapiyê xwe girt bişûn da êdî axaftina Kurdî jî bû ceza bû ew gelo tu ji bo vê pevajûyê ra çi difikirî yani diviya duê serdemê da çi bihatana kirin بله از دخوازم چند خالن بویرین کنکرت سر مثلا لوزانه بیجم که گرینگن دوی ام بزانه بین یک جه لوزانه دانا موسیلی هی دی جوینا اولی ده بری که یعنی دیدی ام بحث کنم دی بیجن جوین دست پیکر دی مها 11-22 ده دی 4 سباتا 1923 ده لهف نکرین چه بو ناوبردانه بله گاوا هم بلگه دوکومنت جوینه دنرن نلهف کرنا که هیا نلسر موسیلیه بله yani وی وقتی دوکومنت هنه که yani مثلا موسیلی گاوا بریتانیا لسر اصرار دکه tabi hayata Türkiye ne hayata kavaha bseri khoya ku hema ismet çi bike hemi cara de hemi konağede de hemi daxwaz û guhertin û tawîzdan û li hevkirinan de bi hikûmeta Ankarê bi taybetî bi Mustafa Kemal dişêwirîn gava em bala xwe din hê nêzî 4 Sibatê tên wê nuqtê li ser qebûlkirina hikûmeta Ankarê û Mustafa Kemal Heyeta İsmet İnönü nameyekê de Britanya tarafê dinê. Duê nameyê de eşkere kabul dike ku yani ew pirsgirêkên terîtoryal yani ê erd ê hudûda ew heta tiştê ku li hev kirine razî ne ku ya kabul bikin. Ew jî çi ye? Tiştê kabul kirî ew bû ku yani hudûdê Rojava bi Yunanê re bi ew re em nayên serwîra mesela Musilê hebû hatibû wê noxtê ku Musil wekî pirsgirêkê wekî minaqeşê di navbena Tirka û Brîtanya de bimîne bê ku ser Musilê bê li hev kirin peymana Lozanê bê îmzekirin a hikûmeta heyeta İsmet hê di 4 Sibatê de bi nameyekê ji terefa re dibêje ku em vê daxwazê qebûl dikin em li hev kiriye yani gava civin bela bû karar ide diyar bû ku yani li ser mesela Musilê ku bê Musil Lozan bê imze kirin Musil bimîne dawiyê bên texîr kirin pişt re bê guftûgû kirin ide ew hal bû hatibû li hev kirin lê tiştek hebû hikûmeta Ankarê neveribû eşkere bike ku bêje em ê Musilê bê Musil em ê peymanê imze bikin çünkü mesela gava İsmet Paşa tê Ankarê bi hikûmetê reberê Rûdinê piştê derin meclisê mamoste Osman jî behs kir li meclisê ser mesela Musilê gelek yani gava tê xeberdan ku dibêjin yani Brîtanya qebûl nake illa dibêje bê Musil em vê ew ê îmze bikin berî parlamento hemî li dijî derdkevin dibêjin yani bê Musil nabe yani heta Musilê hal nekin em peymanê îmze nekin ew Hüseyin Avnulaş û gelek parlamenterî dinê ê Tirka hele ê Kurda Yusuf Ziya û gelek ê Diyarbekir û ê derê dinê herkes ji alî heta ji alî mesela hudûdê Fransa û Tirkiye jî di gelek tişta de ser mesela Musilê jî gelek argumentê Kurda hene ku yani bê Musil bê wan erdê hudûdê Sûriyê jiyana Kurda nemimkune bimeşe yani nikare wê nikare nefesa xwe bistîne çawa bê nefes insan bimîne makare bijî ya jî wekî ku mamoste got tê gotin dibe ku tu însanekî bikî du qet makare bijî yani tu Musilê veqetînî tabi pêşiyê hikûmeta Ankarê Mustafa Kemal
یەکو دکەوە بنوان ترکا رازی دکە یعنی بێ مووسل تادیتێک هەیە دەبێژێک و ئەگەر ئەم بێ مووسل ئیمزە نەکن لازمە ئەم و بریتانیا ئەم شەر بکن قەوەتامەی شەرتونەیە ئەمێ بێ مووسل ئیمزە بکن تر قبولکن ئەمە کورد جاردەژی قبول ناکن تەبی قبول ناکن شخۆ لۆماژی دەردکەوە مستەفا چونکی مەسەلا ئەو پەیماناک و هاتبوو گەبال دەردکەوە پارلەمنتۆی 109 کەس دەبێن تەمام برا بێ مووسل ئەم بێژن ئەگەر بوو براوە 130 کەسجی دەبێژن نا کویانی ئەپرانیاوان کوردن گەوا حکوومەت ئەنقەری مستەفا کەماڵ بتایبەتی دبینە و ئەف پارلەمنتۆ بەلا سەرێوانە دڕۆژێ پێشتە گاوا ئیمزە بکەن بڤێ پارلەمنتۆی کارە ئیمزا لۆزانێ دەرنەکەوە لۆمان مەجلیسێ فەسح دکن دوێ ناوبەرێدا هەلبژارتنەکە دنێتینن و ئەو بخوا ئیدە تاین دکن وێ کی ببن بەرەژمار ئەو کورد هەمی تێن تەسفیەکردن حتا تێ جوینا دودویا لۆزانێ دەست پێ دکە و 24 پەیمان تێ ئیمزەکردن دوێ نابێرەدا هەلبژارتنێک دنە تێچێکردن و پارلەمنتۆیەکە نو هەیە شقا پشتیوێ گاوا پارلەمنتۆیا نو بێ مووسلێ ئیمزە دکە ئەو تێ لەوێ پارلەمنتۆیا نو گشتمەرەوێ مستەفا کەماڵن yani yek du kes tevî eqwa ısrar ketine ji wan pê ve hemê îmze dikin yani eviya mühim e ku divê yani em zanibin yani ewan hêvê çexê dabû ama yani rûyê wan nedigirt ku ji me re bêjin yani dixwastin me yani bixapînin rêya giştiya Kurda bixapînin nedigotin ne ku nedabûn hêj serî de dabûn yani li hevkirinê dinê jî hene mesela sultan padişahî rakirina padişahiyê yani yek jê daxwaza Brîtanyayê eva din jî yani daxwazeka Mustafa Kemal bixwe ye ku duê demê de hatiye kirin ku yani mesela eger padişahî bimana sistema padişahiyê yani padişah gava bê ji ser desteratê bê hilanîn diviya yekî dinê Osmanî bibûna yani nemimkû bû Mustafa Kemal bive padişah ya jî bive ew ancak sistema padişahiyê rakî Mustafa Kemal kave bive serokê ya jî serokkomarê ya jî evê meclisê ya piştre jî ê Tirkiye yek jî yani eviya jî bivî hawî li hev kirin bi Brîtanya re û meseleyek dinê heye mesela xelîfetiyê jî ku Brîtanya cardin dixwaz xelîfetî bê fesih kirin ji bo ku erdê pîroz ê ku li Erebî Hicazê Mekke û Medîne piştre Kudüs ewan dera îde hemî ketibûn bin destê Brîtaniya ewan mesulên derecayekî yê Brîtanî yani yê wan Ereba li wê derê ewan bixwe de siyaseta wan îdare dikir û siyaset rêd da ber wan gava xelîfetî hat fesihkirin li İstanbulê otomatîkî navenda siyaseta dinya İslamê ket bin hukmê Brîtaniya ewan hemî bi lehvatin hatin kirin ku loma yani Musul hat dan û em bêjin ewan jî eqwas Mustafa Kemal ser dest girtin û dev ji evê dinê berda Yunana û Ermeniya û Osmanî yani Sultan û evê din berdan îje gava em divê çerçevede binêrin yani ew mesela ku yani hat heta evê min berê jî piçekî behs kir ku yani helbet yani Kurd tabii bê rêxistin bûn amadekariyê wan tune bûn pirê entelektûelê wan ned nav millet te bûn li İstanbulê bûn ya dervayê welat bûn yani ew hêza ku Kurd karibin bi rexmê sistema navneteweyî ya dünya yani bi rexmê Brîtanya û Fransiya û İtalya em bêjin heta Rûsa yani Sovyetê çünkü ewan jî piştgiriya Tirkiya nû dikir û bi rexmê hikûmeta nû ew quweta wan tune bû yani ew zanîn û wan jî tune bû yani tabii şert gelek wêçexê dijwar bûn bi rastî yani gava meriv îro rewşa Kurda dide ber xwe yani gava ed fikirim didin ber çavê xwe ku yani 2 sal berê çawa Kerkûk hat teslîm kirin û nîvê Kurdistana Başûr hat teslîm kirin gava Efrîn çawa hat teslîm kirin gava girê spî û ev bajarê Meydînê çawa hat teslîm kirin yani divê em gazina ji Kurdê wê wextê nekin yani Kurdê wê wextê yani
tenê bûn bê piştgirî bûn sistema dünyayê li hemberî wan bû lê îro Kurda Kerkûk petrola enerjî a Kerkûkê a Kurdistana Başûr hemî destê wan de bû Fira Dicle û Seda Dicle av û enerjî di destê wan de bû li Rojava ew Rojava û tevî petrola yani li Kurdistana Sûriyê hemî di destê wan Kurda de bû Fırat destê Kurda de bû Sedda Firatê jî destê Kurda de bû a ku enerjî û heyatê dide Sûriye yani enerjî û heyata ku dida Sûriye û dida Iraqê hemî hêzên yani quvwetên milletbûnê dewlet avakirinê yê stratejîk bûn eger Kurda ew destkeftiyên stratejîk biparastana û pişt re jî di nav xwe de her perçeyek mewqifê neteweyî de bi pêşmergeyê xwe û bi hikûmeta xwe û bi parlamentoya xwe û bi sîstemên xwe yên mehellî yekbûyî bûna yani di mewqifê neteweyî de nabêjin bira partî yek bin fikrê cuda hene partiyê cuda hene gelek xweş e gelek baş e lazim e hebe lê di sîstema ew ê de ku tedê em dibêjin Mustafa Kemal wiha kir û wiha kir wiha kir demek Kurd e lê Kurda ev nekir gava ev nekirin mesela berî ku Kerkûk û nîvê Başûr here konferansek petrolê hebû tê bîra min Putin gava derket got Kurdistana Başûr îro biye müttefikekî stratejîk yani roleka stratejîk li ser rûyê erdê dida Kurda çima çünkü yani devereka gelek mühim de çavkaniyên petrolê û avê û yê enerjiyê û yê erdên herî baş yê mühim ketibûn destê Kurda û hêzeka wana xurt yani hem wek pêşmergeyek gelek xurtê mezin hebû hem Rojava hêzeka gelek xurt hebû eger Kurda li her du aliya hev bigirtana û em bêjin weka mîsal li Başûr û Rojava kê masî dibêjin tifaqeka leşkerî di navbera wan de hebûna bigotana di dünyayê de li vê herêmê kî hücûmê aliyekî ji me bike em ê êdinê jî bi hev re em ê şerê wan bikin yani yek hücûmê Rojava bike em Başûr û wek mînaka Kobanê tu dixwazî bibêjî mesela Kobanê sinerjîkî çêkir yani ew ê quweta ku hebû werkir ku yani Obama mecbûr ma yani guh bide daxwazê Kurda li berî wê jî were bû gava ev tifakek eskerî hebûna bigotana yani kî hücûmî Başûr bike em ê bi hev re waxin kî hücûmî Rojava bike em ê bi hev re waxin û vê ewa enerjiyê vê van îmkana bi hev re bigîştin bigandana potansiyeleka bi hev re ku di siyaseta avakirina dewletê xwe de biraqe her yek di çerçeva dewletê de bira hudûdên navneteweyî neguheriyana lê yani karbûn vê ew kira ev stratejî yani bîr û baweriya stratejîk ya neteweyî gava tune be di navbêna salekê 2 sala de yani tevî ku imkan birastî newek ê Kurdê wexta Lozanê ya jî Sewrî bûn îro Kurd ne tenê bûn heta derî em bêjin Kurd wan bixwe wan destkeftiyên xwe here mezinê stratejîk pêşkeş kirin ji destê xwe derxistin mixabe yani divê derê em bê bifikirin yani hep bê li hevkirina xwe sakin belê mala tava be kek Osman ez dixwazim êdî tu peymanê ku Lozanê yani nav devletî yani em bêjin gav bi gav çawa vê Lozanê Mustafa Kemal bi dinyayê bi peymana da rûniştandin ti ser wî hênekî ji me ra bibêjî ji xwe êdî em evê da tênin keremke peymanên dawîn ê navnetewî ku tedê destê wî Lozanê xurt kirin wek mesela Rûs wek mesela êdina yani vana ser vana tê çi bibêjî na piştî peymana Lozanekî hat imzekirin problemê hudûdê Türkiye'yê hat holê yani ev problemê hudûdên Türkiye'yê belli gor misak-ı millî sonda netewî gerçi diyar bu ama jüve katiyan. Yani Mustafa Kemal gerçi Türkiye devlet her daim Kurdan sucdar dike devin
devleti parça dikin. Velatı ve devleti parça dikin. Ne usaye em duhazı velatı xo beginin hevdin. Ne parça bikin. Yani velatı kurda parça kirine belli. Ve velatı kurdacı parça kirin. Velatı boy xo kabul kirin. Evji parça kirin. Belli. Yani misak-ı milli o an bu parça kirin. Jihole rakırın. Ser vay işte misak-ı milli ki rabu ser hududen Türkiye coğrafyak ne derket oli. Türkiye derket. Benave Türkan coğrafyak çekirin. Berberiya me Kurdanu devleti Türkiye dise halanda derket ortaya. Yek coğrafya me. Coğrafya me parça kirin kısme gibi destan ser. Unavevi kirin binave xu gotum va ameye. Va ihtilaf gelek bingehiye u gelek gringe. Velatı mec desme hatiye girdi. İhtilafa diyemin ev coğrafyakçı desme hatiye girdi. Velatı me tarih eknivisin le tariha vanu tariha coğrafya me hevdun nagre. Ev icar ciroken nühü derkistin. Hem der hak me hem der hak xu. Cirok avan dirok ev ke jinagre. Anadolu'ya jinagre. Kibervi ihtilafa me diyemin leser tarihiye. İhtilafa me seyemin ev peşe roje da roj be roj gav gavte hemberime ihtilafa me demografiye. Em jivelatı xu da jiyana me ne xwastin berdevam bibe. İskan kanuni derxistin, erişi sermekirin, jenosit çekirin, gelek işte bu yerin mezin sermede hat ciriya ki em jivi demografiya me jivi coğrafyayı derkeve. Ben her ihtilafana fiili ne bu hukuki fiili çekirin le hukuki tev ciranın huynuhu peyman çekirin. Mesela biz YK'da tev Fransızan peymanek çekiribun ev peymana Lozan'da hat dubarekirin. Biz tu şeşanda tev Irak'ı peymanek çekirin hududi mev servi hududi her du ali خودی کیجان مافانن ev diyar kirin حدود ایران قصر şirin kabul kirin ev 1639 verva ciye xu girti bu yani coğrafya me vela devleteki nü u gor navevi devleti milleti ki nöt derxistin holi wan binave me u haqqin me dest xu xistunu idare kirin. Na kek Murat tiştek balkeşko eji ve kanaati da me em nikarin boy iro ev kesin duhuk jiyan wan sujdar bikin. Ev tişteki pır akli nene. Naci hemen tişteki yani. Suje wan tu ne bu hebu, kemasi wan tu ne bu hebu, hatay wan tu ne bu hebu. Le em nikan iro da jiyanak emtedane giştike bikin üstiye var. Ev tişteki adil nene. İcar le em dizanın ki min despeke da jigo Kurde berre xistini
Mustafa Kemal Buan gelek listiye. Gelek. Bir navevan telgraf şandırı Lozan'ı, bir navevan name şandırı Lozan'ı. O em difkirin ev navana rast hene le de Kürdistan'ı da ev navana deshelatını. Dö Dersim'de Şükrü. Şükrü kiye, şivane, gavane, ağanı ne belliye. Ya aşırı dö seroke sendika hamala. Kürdistan'ı da hamaltı ne bu? Sanayi tu ne bu ki hamali hebe. Ticaret tu ne bu hamali heye. Yani herkes hamaliye xudikir. Yani ve serdeme daji Kurd vak henaji rekhstin ligora xo yani riye cihane da vak tajigo henaji kavmeki vaka Kurd be devlet ser riye cihane tuneye u ve havaji em peşi xo bibejin em jinha yani vazife xo em bejin hale Kurday iroji دیساجی کم تدیتنی اسپاسیات دکم نه دخوازم Kek bayar tişteki gelek balkeş got. Go siyasetçi fena fizik, fena kimya ilme. Beli. Şu an ha bu peyva vira devam bikim. Mara ta vaga tekir bi. Beli. Ilmi ne zanın hin per astengin veçiydi be. Gerek emmi ilmi biz servi ilmi şud xo mji per seri xuda wisa hazır kirbu. Doktor Bayar az dixwazim bibêjim ku yani tu sporê vê qadeyî û divî warê da yani êdî divê Kurd stratejiya wana ji bo dîplomasiya navnetewî wek yani sistemê çawa bênava kirine yani devr hatiye wê devrê yani em niha mesela me got di devra Sewrê da di peymana Lozanê da tüm neheqîl Kurda hat kirine Kurd hatin xapandinê gelo yani êdî yani mesela li Başûr li Rojava hinek desthilatdarî ketiye destê Kurda gelo win wek pisporê vê qadê win ji Kurdara çi pêş niyaz dikin ji bo ku Kurd êdî wek peymana Lozanê neheqî û ew neyê serê wan win çi pêş niyaz dikin lazim e Kurd stratejiyekî çawa bajon kerem kin em godariya we bikin. بله زور سپاس ماموستا زور سپاس بو کومنتید هر دو حوال المجی ماموستا امبرس براستی از بیجم نها هم روجاوا هم باشور تنه دو پلتفورمن کو کردا 100 سالا شهر کرد کو افتشتب دست خوب اینان تنه دو پلتفورمن راستی کردا کی جه دنیای هبتن و هر دو پلتفرما بپارێزن یعنی وەکو مامۆستا اسماعیل بێشکچی گوتی خراپترین حکمê Kurda بۆ Kurda باشترین دیموکراسیا Türk Arab Farisa yani ev vekî bêjin tivêt servê qaîdê Kurd şûrken du Kurd rastî jî lazim e tiştek hebitin ku wekî hemî dunyayê heyn could be interested netawایی اون اوید گریدای پولاتی و گریدای امتی و گریدای ملتی که و کو امروی 7000 سال 5000 سال بلا 3000 سال بد مثلا PKK پارتی یکیتیش همی حزب باش همی شخصا که ونتره الویره بود الویره مین انتواجی او خط سور و اکید بیشن ناچه بد بینه در باز کردن و که خر ملت اکا دو نابین اسرائیلی اک بیشتن حکم اسرائیلی نمینتن چه جهه دنیای بس تو گلک کرداده بینیم هزار ملاینت کرداده بینی بلکه کردت نکه گلک قوت البغدای ود بیشم دنگ کردای چوی حول دنگ کردستانش ناب ببنه ود اروپای از گلک جارت هاتم کنفرانس دا حیات خواست نبوی ما حزبیک بس برکو من کومنت اکا پوزیتیو سر هرمت کرد
وکی دشمن کار مرو ناست کردن امریکا بوم 2018 تگود با حکمت کردستان مثلا بو مسیحی ها باشه یا ازدیا وکی کافره کی هر کردا وکی کافره کی مرو ناست کرده و اوت کرده و یعنی اوه بشکل که گشتی بو همین ملا بس شکل دی بو سرکردن کردا و بو حزب و سیاست کردا دستوان دانه ها راستی جی وید بس عرض کردا ارزان دستیجه بردن و بچی که این کردا اوید وکی گلا وکی نرگیزا دای بابت و خوداند کن و دنه فا او بند دنه کشتم ببران بر دویتم بزانن که بو چیت مهم بو امریکا باشه راست امریکا راست نابته حوالا ما بس دید ام بزانین کنگی و چو وقت و چند شول امریکا ما دو وقتی تین ام جی بجینی ام دویتشتی بو اکیم بس دید قیدا افتشتاجی مشهوت بیتن مثلا از من روژ آوا مثلا روژ آوا بری رقای کردا چه تشتویا با داشت بشته امریکاه مثلا با شور کردستان هگر پیشمرگه نبا هیچ شکلی که موصل حکمت شیعانه چیا موصل بستینه ما داعش گوهارد به همی گرنتیک به هر پیمانک زمانکش امریکا ما داعشک را کرد که دشمنه همی دنیای بو ما داعشک شیعا اینا دجن حشد شعبی و پشتوانی همی دنیای هی ما حدود گل عراقی نبون ما حدود گل عراقی چه کرن مثلا هیوا 2016 وی وقتی امریکا تا حوله فرانسه تا حوله همی دنیا تا حوله وی وقتی مس حدود جید گل عراقی نبون وی وقتی بید امتگه هنج بان چند شولب ما چین که هکه مثلا اخلاقیات سیاست نه به اخلاقیه بس نه اخلاق جی سیاست حقیقت واقع مارکت وکی مگوتی بالفعل وی چند شول ته تا چند شول بی هیا راستی نه منظم دولت منظمت خیری نینن اخینا کردو عرض کرداجی که بلاش نینه کدوان سالا دا پراستی هم باشوری جی هم روش آواجی او عرض چتن پترش وی عرضی او 100 سالت بوری داد چوی نه او تعریب الشنگار زمار کرکوک تکرن تو وقت صدامی داد چه نبویه افرین هند زانش خوچو حتی گریس پیچو مثل نقطه که دیگ کرد کم پراستی کرد بداوی داماتن داوی هوا داوی ناش بگیرم بله گله کردی مدبت از بیشم لازمه کرد بزانن دولت بون وکی من جاردیجی گوتی که نتن علمه بلکو چیه جی اوان حسابا خود کن اردوغان تشتا گوت وقت بری رفراندومه گوت یاش بارزانی و همه بزد اکتبر چه بد نه 10 سالا داویا اکتبری 10 سالا داویا 2017 جی او دی حقیوه دادن و پراستیجی وسایه پراستیجی سر رفراندومه بو 20 سال دیجی اوان دولتا یه دانه که چه برانبر چیه چه بد نقطه همیه دانه اوه دولتینیه نه سیاست افرو چیه صباحی یعنی یا دی تو دی وکی اجنبیت بجن یا روزانه راستی من درش کرد هر سپاس مالا تاوا گلک مالا و کک مراد هوا که داوین بگرن اندک ما دمامه کرم که کک مراد بلکی دو هوا دو سه فکتای بله بیش خواهدم وقت فکت بزانین بله یعنی مثلا موسیل پشتی پیمانا موسیل ما بله ماده که جد هید بیجه حتی نهمه ها اگر انگلیز و ترکال هف نکر مشتله برای بچه جمعیت اقوام پشتی چند محل استانبول کنفرانس کرم هف ناکن پشتی هف ناکن تسلیمی جمعیت اقوام دکن جمعیت اقوام سه کسا یکی بلچیکی یکی هنگاری ماجاری و یکی سوئدی هیته که چه دکن امانا دارن هم حکومت بینن یا استانبولی و بریتانیا و عراقی هم جی تشتی موسیله بکلینی خود کن به مزنه کرداره بد اورا دجوین پشترتین ودگرن راپوره که آماده دکن دوی راپوره ده هیت بیجه اگر
ام اساس ارقی خو بسپرینه بله لموصله دوی کردستان کا سربخوا به آواکرین حق کردایه بله لی روشا ایرو ده دوی اف نیکرین یا باشا به شرط که بریتانیا مانداتریا عراقی بکه او حق زمان و کلتور و بجین اوا کردا به ناسکرین به وی شرطی چرچوا عراقی ده بمینه یعنی اما طبیعت اخواز بریتانیا نه او هی وقتی جو کوان که تشتي دكتور بحسكر كو يعني المنطقه السليمانيه المنطقه سوران مثلا زمان وكوفارو او تجي ابي جمعيه اقوام او شرط داني بو او انا بدا كردا بو شرطي مانداتري ويا مانداتري بشتري تشتك لهمبري دان تركا قلتن كو بترولا موصله سدي 25 هناك ديفيجن سدي ته بلا اشتركاره به يعني لهمبريكو موصل فيها واي هات تركرين بشتري بچان سالا او جيجبوكو نماشيا وي ما في خوي بترولي تركيا ب100,000 سترليني بريطاني فروت بريطانيا يعني وي حقي خوشي فروتو تحققي تو إداية كتركا نما بله سپاس مالا سپاس دکتر وای اویجی بلگنامه وی نشانده مالا و دکتر اصلیه ها اصلیه بله اوکی وقتی بریتانیا وسا بله فروت نه بلگاکو فروت نه اوی بله لوزانه اصلی لوزان ها بله بله مالی آوا دکتر جان ناجی کک عثمان دمام هندک ما تو هفو کن داوین بچن هفو که تو او که سر ملیته بداوی بکه کرم که ولی هفو که داوی اوه ام gerek دیروکا خو باش بزانن بله اگر ام دیروکی نزانن پیش روژا خو نکارن tayin بکن بله از لور تشتکی ببیجم چقاس حق خواهی نزانم خانمامو گو ببیجم کی ون تیم تشت دهو خبر دادن سبه هم چی بکن aynı usta hoş gotiye ha azena evji vazifamı bebra aji icab azmi bejim raste em tim tişte dohok haber dedin bale zani nemeci hinek kemin le em tim müsahabe em boy peşe rojeyi haber dedin ha İro bijareme bu jar kidine bername kidine beş esira bername ke meşgul peşe rojeyi çekin em söz dedin evi boy peşe rojeyi gerek van konağına benzanin bale eğer ben konağına van halana em ne zanın boy peşe rojeyi götüreyim ben naminin spas mala hanıma teşki gelek spas le müjareme gelek fere bu zamanı mecitten bu emse kes bu bale yani jimeyi ki tek ki haber mi dana euro 2 saate daha ziyade tiştikler yapıbeyeceğim. Rast beji le vek ev danu sendin şi feydavi pır zeyde bu mehenek tişta bevra par vekir jiboy peyva davin ejid xwazim ya bibêjim di serî de migo giringiya dîrokê giringiya ders jê girtina wî pir giring e îro bernama me ser vê away bû em karin çi dersê ji demê borî mesela serî de migo ku bi rastî jî milleta Kurd yani ji ber ku awa dersê ji dîroka xwe nagire yani li hember hevdû yekrêzî çê nake loma ku her tim derdê me di wextê Sewrê da çibiye Lozanê da çibiye îro jî heman tişte ez dixwazim bi anekdotekî ewa xwe biqedînim li Dihokê li zanîngeha Dihokê em û mêvanê zanîngehê bûn belkî Doktor Bayar jî li wê bû profesorkî Amerîka got wek pêşniyaza wî kir got yanî mesela biz heb dewletê Ereban e bira di dewletê Kurda jî got ne raqibê hevdûne got hûn ji hev re piştgir bin
عالی هفدو بکن دسلاتاریا روجاوا یا باشور عالیکاری هفدو بکن براستی جی ایدی کرد احتیاجی وان به استراتژیکی نتوی هیه به دیپلوماسی که زانستا دیپلوماسی فیربونی هیه ایدی مالا دکتر بایر آوا زانای وکاوی ریبر مهنه از هیوی دکم او خواندکاری وی بله عفو ببورن از خدمتکاری و ما استغفرالله یعنی خواندکاری تای کتوان بگیجینی از هیوی دکم استراتژیکی نتوی ملی چه ببه و کرد او خود چه بکن و او برنامه من گلک تشت جوا هین کرن از مزه دکم کسی پرسه نکریه یعنی از دبم ایدی شوا و بمینه خوش و گلک کدا و بشدار بون 2 ساعت زیده تر و بشدار برنامه بون و درد و کل مگو جبو تشتی کم درخن و اشارت بوان خالی بره هاتبون کیمانی بون و اشارت وان کرد از هیوید که ما و بشدار ما جوه گلک سود گردن و بخاطر و مالا و آواک و تماشا کرد ایوار باش